Danes smo se tukaj zbrali s posebnim namenom. Ne, da bi praznovali, ampak da bi se družili. Točno tako, malo je hladno in evo, tile lončki imajo posebno težo, poleg tega imamo še tole, tukaj noter je topel napitek, čajček, vse, ki so tukaj le. In gremo v akcijo, gremo jih veseliti. Toči, Diana. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Sam za vas, sam. Šajče, da se malo pogrejete, pa šalčko za spomin. Čist nove lončke imamo, danes smo jih dobili, pa da vam ne bo hladen. Je v redu? Pa lonček vam ostane v spomin. Hvala lepa. Hvala. Hvala lepa, evo vam je to lanček čaja. Pa fajn. Ja, dokaj grejt malo, ne? Ja, pa hvala lepa, prosim. Da vas malo pogreje. Zdaj si pa prvi mame šajčke prišle. Če ni tak, prav imate. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero. Hvala. Pogrejte, pa šajčko lahko obdržite v spomin. Evo, izvolite. Izvolite, se malo pogrejete. Blagovno. Da ostane za spomin. Lepo se imejte, lepe praznike. Da se malo pogrejete, ker ni najbolj fajn to. Hvala. Super, pa lonček vam. Šopek vam pa podarim. Hvala lepa, Ate. Krasen je, hvala lepa vam. Bela omela. Bela omela, kaj pa to pomeni? To je za srečo pa za zdravje. Kaj pa je treba narediti, Diana? Ob polnoči na Silvestrovo si je treba svojim izbrancem ali pa izbranko lupčka dati pod to belo omelo, pa bo celo leto srečno. A ne? Tako. Tako, evo. Antena Štajerska. Garantirano največji hiti.